الحركه دي كابتن. ايه يا حبيبي؟ لو حد مسكك من ايديك الاثنين اتصرف معاه ازاي؟ مسكني كده اهو. ايوه. كل اللي انت هتعمله ان انت هتلف ايدك بالشكل ده، تلف كفك كده اهو، تمسكه كده اهو، تقوم قلبه كده اهو. بس سهله؟ سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن، ايه يا حبيبي؟ لو حد اقوى منك جه يشدك بالطريقه دي هتعمل ايه؟ طريقه ايه؟ الطريقه دي؟ اه. هتسيبه عادي، سيبها له، مش مشكله، مش عايزين منها اي حاجه. كل اللي انت هتعمله ان انت هتلف ايدك كده اهو، وتقوم مدخلها كده اهو، تقوم قلبه بالشكل ده. سهله؟ سهله جدا يا كوتش. حبيبي. كابتن معلش، انت تاني؟ اخر حركه معلش. ايه؟ لو حد بيسلم عليك وهو ناشف جدا تعمله السلام اللي ايه؟ هو السلام الناشف الصعب ده. كل اللي انت هتعمله انت تفتح ايدك بالشكل ده، وتيجي عند العقله دي وتقوم تاني برجل تحت كده، بس كده. سهله؟ سهله جدا حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد يعمل الحركه دي هتتصرف معاه ازاي؟ انهي حركه؟ الحركه دي بالشكل ده. تمام. كل اللي انت هتعمله انت تاخد خطوه لبره. سهله؟ سهله جدا يا كوتش. حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد يعمل الحركه دي هتتصرف معاه ازاي؟ حركه ايه؟ الحركه دي لو حد كتفك بالشكل ده، ايوه. اول حاجه انت هتعملها اي صباع من صوابع ايده وتقوم بالشكل ده، وكده يبقى هو بمنتهى البساطه خلاص ساب. سهله؟ سهله يا كابتن. حبيبي. سلام. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد يعمل الحركه دي هتتصرف معاه ازاي؟ حركه ايه؟ الحركه دي حد يجي يشدك كده اهو، اول حاجه انت هتعملها تقوم حاطط ايدك بالمنظر ده، لفه زائق ايدك عليه، لافف ايدك بالمنظر ده وتعصره وتنزل بالشكل ده. كل ما انت عصرت لتحت كل ما انت قدرت تخرج من المسكه وكسرته كمان. سهله؟ سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن بعد اذنك، لو حد خانقك من ورا تعمل ايه؟ جاي خانقني من ورا، اه هتطلع ميداليه المفاتيح بتاعتك كده اهو، وتمسك دراعه وتقوم دارس كده اهو، هيسيب. سهله جدا. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد يعمل الحركه دي هتتصرف معاه ازاي؟ حركه ايه؟ الحركه دي حد يجي يمسكك كده، ايوه. بص هتمسك الايد دي بالشكل ده كده اهو، وبالصباعين دول في الحته الفاضيه تحت الحنجره، مجرد ما انت ضغطت كده هو خلاص ساب. سهله؟ سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن يا ابني عايز احاسب، ارحمني. معلش يا كوتش، حل تاني لنفس الحركه. نفس الحركه نفس الحركه ونفس الشخص ونفس الشخص. طيب بص، انت دلوقتي المره دي هتمسك كده اهو، وبعد كده تقوم عامل صباعك بالطريقه دي وضغط جنب المناخير بالطريقه دي كده اهو، هيبقى كده سايب. سهله؟ سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد عمل الحركه دي هتتصرف معاه ازاي؟ حركه ايه؟ الحركه دي الحركه دي كده اهو، اه. هتيجي بايدك تقوم جايب دراعه بالشكل ده، وايدك الثانيه تقوم قلبه كده. سهله؟ سهله يا كوتش. حبيبي. سلام.